Mucaan armeeshii obboleessa ishee akkasumas immoo kan obboleessa isheetii argatteetu jirti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jedha. Egaa kun diraamaa guddaadha jalqaba irratti. Garuu immoo ayyoo ishee obboleessa ishee arguun ishee baay'ee tokkodhaan nama gammachiisa jechuudha. Kaleessa nan deemaa biyya haadha kootii biraa jettee har'a immoo dingata dhuftee as jirti jetteetoo jirti jechuudha. Sanas haa ta'uu kana jechuudha. Diraamaan keessanitti fufeetoo jira. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Addasin jaalattanii nuyi homaa tokkoyyuu miti jechuudha. Chaanaaleenis immoo jechuudha obboleessa isheetiif jechuudha kan banameetoo jiru jechuudha. Egaa homaa egaa wanta gaarii waan irra baranna jennee waan yaadnu tokkollee hin qabaannu garuu irrumaa wacnyaa. Meeruu maal jetti mee sinin jechuu jaaladhaadha. Bilbila koo tokkos filadhee jira waliin haasofnaa ala taa'an jira garuu sinin laayikii sabskraayibii naa godhaa sinin jechuun jaaladha dhugaa dubbachuudha. Ala taa'een hojjedha sa'aatii kana amma sa'aatiin meeqamee ilaalame akka kan Itoophiyaatti sa'aatii 3 akkasitti garuu sa'aatii 4 ቶችን ታገኛላችሁ ብዙ ነገር ትማማራላችሁና እኔ አሁን ከወንድሜ ጋር ከተገናኘው በኋላ ከባለፈው በኋላ ስፔሻሊ ብዙ ነገሮችን እንትን እያልኩኝ ነው እየተማርኩኝም ነው እያየውኝም ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ ነገር ማለት ነውና ምክንያቱም እሱ ህይወት ላይ እሱ ትዳሩ ላይ ይሆናል ማለት በቃ ባለፈበት እስካሁን ባለው እድሜ ያሳለፈውን ውጣ ውረድም እንዴት እንዳለፈ ምናምን ብዙ ሲስተሞችንም ነግሮኛል። አይቻለሁ ላይክ አይቻለሁ ነው ይባላል አማርኛው ጠፋ። Akkashin jecha jirtutti jechuudha. Eddanii obboleessa koo faana wal argee waan baay'een baradhee waan baay'ee na barsiisee እና obboleessa hangafaarraa waan baay'ee baratu jetteetoo jirti jechuudha. እና ብዙ ነገሮችን አስተምሮኛል። በጣም ደስተኛ ነኝ በዚህ እና አሁን ይሄ ነገር ደግሞ በደንብ እንዲቀጥል እፈልጋለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል እና ዛሬ በነገራችሁ ላይ እናቴ መታለች። ወንድሜ ብቻ አይደለም እናቴ መታለች እና ዛሬ ሰብሰብ እንድንል ፈልጌያለሁኝ እኔ በበኩሌ Haati kiyya si dhufteetti obboleessa kiyya qofa miti. Kanaafiyyuu baay'ee tokkodhaan guyyaa har'aa na gammachiiseetoo jira jetti jechuudha. Egaa armeen ishee akka dhufanidha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Aboonis immoo jechuudha luliidhaan bashannansiisaa ture jechuudha. Hiriyaa tokko qaba. Hiriyaa guyyaa gaafa tokkoyyuu fuula natti geeddaratee hin beeknedha jechuudha. Qo'ee kan hin jedhu luuleen jechuudha. Abbaa biraan fakkaachaa dhufe yaajoo ilaaltanitti qaasuura isaa jechuudha. Asirratti sinii gallakkisa. ያው ማሚዬ እዚህ አንድ ጉዳይ ገጥሟት ነበር የመጣችው በዛው መጀመሪያ ግን እየደወለችልኝ ነበር ሰሞኑን ላይሽ ፈልጋለሁ ናፍቀሽኛል ምናምን እያለችኝ ነበርና ከዛ በዛው አጋጣሚ ደግሞ የሆነ ጉዳይ ገጠማት እዚህ የምትመጣበት የሆነ ኬስ ነበር። አረ ድራማ ከሰነ ሁሉም ገጠመ ኡጋር መጣሽ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንምጣ ምናምን ይሉኛል። ገሩባ ተርፈን ሃዳዳ ዴሴ ኬቲዳ ማለት ሲጃለቱ ሙጫድ ማቲያቲ ከሩቅ ሆናችሁ ከምታዩትና ደግሞ ቀርባችሁ የምታዩት ነገር የባሰ ቴንሽን የሚፈጥረው አጠገብ ሆናችሁ ምናምን ነገሮችን ስታዩ ነው አይደለ? እኔ ደግሞ አጠገብ መጣው ነገሮችን እያዩ ምናምን እንዲጨናነቁ በጭራሽ ነው የማልፈልገው። እውነት እንዴ በቃ ማለት ብዙ ጊዜ እኔን ሲያስተምሩ እኔን ሲያሳድጉ እኔ ለዚህ ደረጃ ሲያደርሱ በጣም ብዙ ውጣ ውረዶችን ወርደዋል። በጣም ብዙ ነገሮችን አሳልፈዋልና እንዴት ገሩ ከነይ አንከነን እያዱ ገሩ ሲኒስ አከና እንቤቱ iyyuu waca boqonnaa dhowuu malee hin beektu waa'ee kana beekuun keessaniif wanta gaarii wanta bareedaadha jechuudha. Gaa'ee akka ishiin jechaa jirtutti ishiin dhufteetoo jirti baay'ee dhiphatu baay'ee yaadda'u kanaafiyyuu na guddisaniiru na barsiisaniiru asiin na gahaniiru waan ta'eef kanaan olitti dhiphachuun isaanii hin barbaachisuudha kan ishiin jettu. ነገር አሳልፈው ድጋሚ አሁን ይሄንን ማህል ልጅ ሆኜ ይሄንን አክል ትልቅ ሆኜ ድጋሚ እኔ ራሴ ነገሮችን ማኔጅ ማድረግ የምችልበት እድሜ ላይ እነሱ መጥተው እንዲጨቃቸውን ትዳራቸውን ቤታቸውን ትተው እንዲመጡ አልፈልግም። እኔ የራሴን ችግር ራሴ እወጣታለሁ እንጂ የምሬ ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ብዙ ነገሮችን አሳልፌ ስለማቅ ይሄንን ማለፉ አይከብደኝም። ይሄንን ደግሞ እንዳልፍ ወይም ደግሞ ጠንካራ እንዲሆን ብቻዬን አይደለሁም ማለት ላይክ እነሱ ይመክሩኛል ከጎኔ ነበሩ አለንልሽ አይዞሽ ይሄን ማለፍ ትችያለሽ ይሄን ነገር ማስተካከል ትችያለሽ። ኤጋማ ከሽንጀቱ ተማሲ
akkasan cannaqaman hin barbaadu, akkasan dhiphatan hin barbaadu. Ofii kiyyaa fi danda'ee akkan keessa darbuu kan isaan barbaadanii anas kan barbaadu. Yeroo jedhu immoo ani qophaa koo miti. Isaanii waan hundumaaniyyuu nafaana dhaqanii jiraniidha kan ishiin jettu. ምናምን ስለሚሉኝ ብዙ ነገሮችን መወጣት ችያለሁኝ እና ቆይ አማሜዩ waan baay'ee darbuun kee gaariidha. Waan baay'ee ce'uun kee gaariidha. Namatti tola. Garuu jireenya keetu diigame. Jireenya keetu bitti miruutaa. Abbaa daa'ima kee dhabde. Osoo barbaaddu, osoo hawwitu karaan taaneen adduma obboleessi kee dhufee si faana haasawee gidduu keessanitti wanti raawwate baay'een isaa jira. Maal viidiyoo keessan okkoo jira. Ergas yoomaan hojjanne jechuu hin dandeessu. Baay'ee wal loltaniittu, walitti waccaniittu. Ergas Abiraam hidhameera. Waan baay'eedha jechuudha. ማን ተነራይጉ ማን ተነራኔጋ ስለዚህ እኔም ነገ በደንብ ከፍታውን እንደታዩ ኑሩ ድቤና ጤና ይስጣጣችሁ ቆዩልኝ ሁላችሁ ጃርትን ሞየሮ ዋኤቹና ነመት ቶሉ ዮ ዲኒ ጅራቴ ማሌን ጉደታኔዳ አቺ አጅራታኔ እናን ጋፋ ዲኒ ጅራቴ ኦል ጀቻ ሃዴሙ ዳካን ሳንጀ ዳኒኒቶ ጅራኒ ሮታን ሞ jiraadha miqqanyoonni ko ani garuu oluman deematte olum deem eyyee lafa diinni jirutti guddatu dhugaan sin jedhe lafa wacci jiru lafa roorroon jirutti jechuudha isa kanadha subscribe isaaniiyyuu gara 9,000 gaheetoo jira jechuudha halkan tokko keessatti 30 galaaneen sakkasitti immoo warra buttaa jira እንደዛ ነው የምላችሁ በነገራችሁ ላይ ከይቅርታ ጋር እስካሁን ምንም አልነገርኳችሁ የና ንገሩ የሆነ ሰርፕራይዝ አላችሁ። ሰርፕራይዙ ለሁለታችሁ ነው። ሰርፕራይዙ ምንድነው መሰላችሁ? እስካሁን አልነገርኳችሁም። ብዙ ጊዜ ሰርፕራይዝ አላውቅም አልወድም። ሁለት ወይኔ መናገር ነበረብኝ እንዴ? ድንገት እንዳለ ግን በቃ አይ ችግር የለውም። የሚያስቸግር አይደለም። በነገርክ ላይ አውቃለሁ በጣም ቢዚ እንደሆንክ ስራ እንደሚበዛብህ አውቃለሁ። ብዙ ታይሞችህን እንዴት ነው ስራ ላይ ውጥጥር ብለን እንደምታሳልፍ አውቃለሁ። ከዛ ደግሞ ያለችህን ታይም ለልጆችህ፣ ለባለቤት፣ ለቤት ምናምን ነው የምትሰጠውና ከዛ ጊዜ ላይ ድጋሚ አጣብቤ የሆነ ታይም ሊወስድብህ ነው። እንዴት ያኔን ነው ወይ ያንተን እንዴት ማለት ጥሩ ምን መሰለክ ይሄ ቪዲዮ የሚቀረጸው አንተ ቻናል ላይ ነው የሚጫነው እንዴት ማለት በቃ ቪዲዮ እንድትሰራ ፈልጋለሁ መቼ ተገኝቼ በየትኛው ሰዓት የማ የምሬ ነው በቃ እንደምንም ብለህ ቪዲዮ እየቀረጽክ ፖስት ልታረግ አማጋይ የቡሌሰ ሺት የቹዳ አቢን ሙማልጀቴ isafi miidiyaan banameetu jira otoon sinitti nimiini waan hanga yoonaa sinitti nimnetu jira jennaani sapiraayisi qabdennaan ani sapiraayisi hin jaaladhu akkan hin kufne ennaan duran sitti muu qabaayyuu jettee jechuudhanna inni kunis maaliidhaaf jennaani chaanaalii siibaneetu jira jetteen ati manaan hojjattu inni hojjata asirraa dhufanii jechuudha gaa amma gaa poostiidhaan jechuudha walta fanaffasuun amma gaa walta fanaffasuun amma gaa isiniin jedha har'aa kaasee jechuudha obboleessi Ruutaa kun jechuudha Abiraamitti akeekkachiisa laata Abiraam garuu warra isaanitti akeekkachiisa laatu hundumti bahee galee jechuudha Abiraamitti akeekkachiisa laata jechuudha buttaa jira dhiirri buttaa jira dubartiin buttaa jira hundumti akeekkachiisa qubatti qaba gara suura isaatti ilaalee jechuudha qubatti qabates maaftan jedhemu maafta faataadhaam akka Ruutaan hin heerumti dassuun hin fuudha Abiraamitti garuu seeradha siin jechuun jaaladha Abiraam isheen mucaa safana fataa jechaa jira siin jechuu jaaladha akkasidha akkasiniin jedha yaa hordoftoota kiyya qaalii Aboofi jechuudha ermuunis dhufaniitoo jiru jechuudha walloo galuu fi walloo gallaadhaneeshi walloo galtu isa ይመቻችሁ ማለት ነው ፋሚሊዎቻችን። ከዛም ባለፈ ደግሞ ዛሬ እኔና ሄርሜላ አንድ ጥያቄ መጠየቅ እንፈልጋለን። አንተ የወሎ ልጅ ከመሆንህም አንፃር እኔና ሄርሜላ ደግሞ ወሎንና ደሴን በቅርቡ መጎብኘት ስለምንፈልግ እኔንም ሄርሚንም
ወደ ደሴና ወደ ውቢቷ ወሎ ወስደህ ታስጎበኘናለህ አታስጎበኘንም? ይኸው በሚዲያ ፊት ቃል ግባለን። እስከዛሬ ግን እንዴት አላያችኋትም? አዲስ ከሆናችሁ አያሳስብም። እኔ አላየኋትም እስከዛሬ ድረስ ወሎን አላየኋትም። ስለዚህ ትወስደናለህ አትወስደንም? በቃ አዲስ ከሆናችሁ እስካሁን ሄደው ካላወቁ ፋሚሊ በጣም የቀረባችሁ እንደውም በጣም ድጓጓ አድርጌ ጸድ አድርጌ ያስጎበኛችኋለሁ። ስለዚህ ትገባለህ በደንብ ቃል ይገባል። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ይለቀቅና ኦዲየንስ ጋር ይደርሳል እና ካልሄድን ማለት ነው ፋሚሊዎች አላስጎበኘንም ማለት ነው። ስለዚህ እኛም አንሰማምና እንግዲህ እስኪ ፋሚሊ የሚሉትን ሰምቼ እንደ ሁኔታው እንግዲህ እዛም እንክብካቤ ይወሰናል። እዛም ደግሞ ሰው ያስፈልጋል እንክብካቤ የሚቀበለን ሰው Hordoftoota egaa kamisee walloo deemuudhaaf jiru jechuudha. Fataa jechuutti jiru jechuudha. Fataa zannexxi jechuudhaaf jiru jechuudha. Haadha manaa biyyan deemee maatii kee bira jedhee dhoowwateen torban tokko walloof kamisee deemuuf baga dhalatte fuudhaadha gosan. Otaan jiraachuu baatte nuti iyyuu jiru. Saayyooti baroodu jiru jiraadhaa dhugaadha. በዚህ እነሱ ለራሱ ያውቃሉ እንዴት ሰው እንደምንገባ። እኔም አውቃለሁ። ሰው መጥቶ ከዚህ በፊት ያሳየናቸው እንዴት ተንከባክበን እንደመለስናቸው የእነሱን መልስ ነግረውናል። እናንተ መታችሁ ደግሞ ምን አይነት እንክብካቤ እንደሚደረግላችሁ እነሱ ካሳለፍኩ ግን እዚህ ከመጣሁ በኋላ ያለው ነገር እስኪ ያሉትን ነገሮች አጫውተኛ። እኔም ከማግኘት በፊት ያው ብዙ ቻሌንጆች እንደገጠሙ ያው በስልክም አውርተኛል። ግን ደግሞ ሌሎችም አንዳንድ ነገሮች ማወቅ ስለሚፈልግ አኔ ጋር ጉያቶ ከብራ ምን ያርጋችሁ ቀባ ነገሮች እንደዛ አንደኛ ጋር አይደለም። እንደው አዲስ አበባ ስትመጣ ሁሉም ነገር የብዙ አይነት ማህበረሰብ ስለሆነ ያለው የኑሮ ዘይቤም የተለያየ ቀላል የሚኖርበት አይደለም። ብዙ አይነት ነገር አለ። ቤት አለ፣ ወጪ አለ፣ እንቀሳቀሳለ፣ ሰፊ ከተማ ነው። ስለዚህ የዛ ሁሉ መሞላት አለበት። መንቀሳቀስ ቻሌንጅ ይኖረዋል። ስለዚህ እዛ በነበረበት እዚህም ሊቀጥል አይችልም። እዚህ ደግሞ በተለየ መንገድ ነው ሊቀጥል። ሁሉም በራሱ መንገድ የሚሯሯጥ ምናምን ሰው ነው የገጠመኝ። አዲስ ነገር ነው የሆነብኝ ሲጀመር። እዛ አይኖርኩና እዚህ መጥቼ ላይፍ እንደዚህ ልቀጥል ስል ሌላ አዲስ ነገር ነው የሆነብኝ። አሁን ለምጄዋለሁ ብዬ አስባለሁ። Egaa inni akka jechaanii jiru kamiseedha yeroo dhuftutti maaltu si mudate jennaani saba baay'ee as keessa jira waan ta'eef jira nama gabba'aa amma garuu itti bareetu jira dhaqanii jechaa jiru jechuudha mucaa. ከዛ በፊት ያው ጀስት ጓደኛ ብቻ እንደሆነች ነበር። ወይኔ ኤርሜላን እንገመደ ዱጋ ረቢ ገመችው ከሴ አብራሚ ፉል ሳይሌ እንኩታቴ ለማንኛውም ከዚህ በኋላ ኤላሜ ጋፋሲ ኩታቴ ኤላሜ ጋፋሲ ታውዳፍ ጀሬ ፈጣድማ ጀታ ሰብስክራይብ ላይክ እና ጎራሲን ኢየሱስ በትልልቅ ስራ ነው አንተ የምንጠብቀ። እስኪ በምን አይነት ስራ እንደምትመጣልን ደግሞ ለኦዲየንሳችን ንገራቸው። ወራን ነው ለሽ ለማንኛውም ብታስተዋውቀን ደስ ይለናል። ሚዲያ አምጥተሃት ከዛም በላይ ደግሞ